Pa ba bi Adom TV Badwam Jumedie so yegusua ye ma ye nyina ye ho etiri nkwa nyame aye bi afena hyase abepem nne me bosumi de kan a eya fofie da wo man Ghana mu adwumayefo wo ya adwuma wo je wa home ntie na ye se yenyi ahome ntie na je wa home o monyi mo ahome se be ye wo kyena betumi asa sore awrade bedom ye nso me atimi asa ato aye adwuma so yenyi ahome pa obi oho adwuma no okwa ahoma anopa oba anwumre baba na nkra da and any time no e wo so wo ne family no mutimi hia na ye di nkomo ne dididi ye ho nkomo boa pa ti mo ofie no mo ntena fie na nso nyame atonso nyame do ye super ha na like enkan to ana ko obi akra mpie ji se ya ye pia be ye adwuma na so obi be pie sisi e mema no ya no afa ho anoko se nkra no ye dede ka bia e mema nde mo ye sisifu o mpe dede kra ade nso ye no mu ne ye you pen wa jama na dog me boa me so se me dog na ye adwuma enso atonso dog aba because of me no mienu ye hu donti ba me kai wo say life from 30 on see see me measurement month na hyase e show BP unim ni status kum ni papa anti ye health work e wo Tesano police station ho ye hyase ne ya work from there akọ Achimota new station enka se nso 21 mabrane en check will BP no ma any other conditions be ye ni nyina wa Achimota new station Mr. Walk na hyase sabri America say ye free ase wo Tesano police station one ma de call new station Mr. Obeka ye ho live from 30 ni May measurement month ni nyina ye nko check ye BP no e silent killer e kum simple cra omo etatie na okoda yo o se no ho ye no basabasa okoda wan sorry na onyare no da bi BP na kum ni papa na so pressure no wo mu nti am ye nyina ye force nti the pressure beto ye nso Mr. hu status hu se the BP tia enkum because ye ba mu adura mu anom enkum oba ba no nso be ma no be gina so penene ti se bia wo awu ni diye unhwo hu ye eno sa dia fine but aduro no nkune sa even se wo problem mu a ukwa animdefo no o mesesa na ma ama foforo ti Mr. ni hu achi nyimema no o ya o se bekum be ma sa nti wonu maduro no na kum nti wo pese owu ewuo pa no ana wo be ma no be wu kakra na be sa asore yesere mo doctor asere we me de pa so we dey wadwuma mu a enti kato because emema ni je omo ho achinyi ebekum be ma nti wonu maduro no na kum eye problem enye hu nkomo ne ebedidi but match Ghana for yeah said the wo kan me fafiri ho de bia me kan say oni pasa wonim wo yare a emma wonim nhyehyere no ma say wo ye say wonim sa no ma nyina na wo ye ebo emma sa wo hawo na wo no entimi mfa wo ye ni emfa embeto wo so wonim wo yare a hardly ebia yare obi yare no obi etimi atena ode yare na atena for 5-10 years obi was the same yare na within by 1 month na e no come ni nyina say awareness no say yetimi ehuna ebeboa ye nankasa emema nkasa no edu ba bia eye den maso na eden bema betimi akofo say check up me ha na ye me ya enye jesa emema se mo ji atum se mo yare no problem amu ade ba akwa ye ni ekon pa ye mema opa ye mema die ene onu ni di agro ya na ne sa akata so obo serious property na property ya yare aba ho numaduro sa na yare so ye bewu emu perifo me bre no no ye sere ni mema no se wo seek expert advisor on beboa ama sa wa hawo ni na etimi the official me introduce you nti Dr. Nelson Mototi ono ne kofari by Piwak Natural Health wonu maduro ye ba ko pe 3P garlic mixture eno anso na eboa me so enum bi na boost your immune system no fama obi a won saye titire enye no ma no 3P doctor no wa ha a woni ye ba be di nkom no na da so ho da ye awrade adom no enti no na oba be ka ho asem so de amaye tie no a eno no 3P garlic mixture dog ye mo akwa aba na ye na wasenso eduro no de ohunu de a ase ewo wo mu nti no ana epika fine dog ye nti wa odaroma eyo mefa kwanya nso na makongutulity obi biara wo ye adwuma esum aboama mangana atimi akona nim titro mo ha any more other colleagues are more media space now. Yet me information across the country. The better will be any majuma for Piwak majuma for me church will be na. And no relationship
Officer 1. Of course. Tani ata. Henry oya de say. Of course. Me check you bibia. Piwak ye koso ama Ghana for enomapa. Wonim se krum ha de se yemfa ebibiduru a yemfa nkeja na yanoa. Eduru a ebetimi aboa moja mapa etimi edi afosane ye. Na edi mfaso abro na abowasa ene obrebo ama wo immune system akoyie no. Ekrum ha de Piwak yen ene ye ebibiduru kroje a yemfa nkeja. Ye ka one of the best and unique natural drugs a ene yemfa nkeja dia na Piwak. Ye no pa a ye de boa ama Ghana for apomdin etimi awiepeye 3p garlic mixture. Eno ene bibiduru a said ye nananom agyaye to ho maaye no. Eno a na yafa na ene nimde kakra yakwaji osuampa mu na ye de aka ho. Piwak say esanse nnuaba hodo wo ho a ye die na yenya nnwanunu efri mu no. Esanse liver no entimi produce vitamin C mayen. Gese ye nya fruit no mu. Eno honim de na yetimi akwakofa ne atwetwen sa vitamin C nyina kama ade agu ntuomu na yedi nnwanunu ahodo abomu ma se wonya se nnwanunu ade ko ni pedua mu a aboa ma akoma na echeche moja no ebetimi aye n'adwuma aye de bia meka tro se esanse se de nipa etie the anatomy of the human body no se de etie no ntino ehumbe hia se 24/7 akoma di moja ni nnwanunu ahodo ebekọ nipadua na akwakwa nyina se moja ni nnwanunu otimi enko ma na eche se wonipa ohaw ebeba wonipadua no eso enti aye wo wasede aye me masede se abrenyina no ya hwese moja ebetimi adi yemu afosane ye se saa na etie de a ekwan ye betimi abo ye manfo ene se ye betimi anya nnwanunu bi beti se alisina efi garlic mu eba ye di nnwanunu ahodo beka ho na aboa ma moja mapa etimi adi afosane eno so ne ye nam kakra ene 3p garlic mixture ene ukọ abefo ntita no so na ope best garlic mixture ukrom ade a na oboy ya wasi aye 3p google beka so say aye 3p garlic mixture ni nyina na say kwan pa ye pese ye manfo enya apomuden na menua ba eka about said ye ene mojabro so emmo ni panka ye na nipa de bia mesra na meka obi koda ye na wan sori biom na hwe nya no me pacho esan say yen tan go for regular checkup na yen nim the status of our health no de bia enipa ewu eko no nkro nim say bia BP mpo na eden eku no nso na enu na eden eku no yen hwe kwan pa ye betimi aboa na yedidi ye na yetimi aye regular exercise de nti a 3p garlic mixture abusua efie bia eni ba ho say ene me sori matnati mapomu a na ye kwan ba ko a me pese moja ebedi me mofosane eno any ye focus part say ye kwaya exercise say moja mapa ebetimi aden ediafosane na ye process of detoxification eno ma ensetetna ni padua ho nyina no ye kidney ni ye liver no matnya function very well na respiratory system na tinya ye efia aden aba enti blood circulation no na massa no ma we nyina aden ewie paye wenti na make cha Ghana fo nyina say eye memenu nyina ya say say ye hia 3p garlic mixture na boa ama moja etimi ediafosane ye se moja ediafosane ye eboa ma wo detoxification process ni nyina no ewie paye etimi edi ema we ena ye ka cho se 3p garlic mixture se enei se moja broso ena e how etiti wa Piwak se ye ma bibia eye alternative ye ka natural medicine na wonu a wonu obi pinu a wonu no unjaye no da bi wonu ye do 3p ya 15 minutes obetimi anom eye obi piaduro no wonu obi piaduro di kan 15 minutes obetimi anom 3p no eden etimi aka ho na aboa ama wumpom etimi awie peye papa be frem so doc na BP no na yesi no ma ya na ye mema fo esam kofu bai me di 3p ni ka ho no ama ma ho ode no ayeyo me kan yan say 3p nye memedro food FDA ama yes 3p memedro yesi it enhance blood na wonu say ade bia ma moja dia fosane bia mema so yentini enti say yentini mu da ho naturally wo genital veins ho no moja besane akọ ama wa ho ode aden etimi awie peye etimi edi ama eno any 3p garlic mixture and pay yedi ma Ghana for aduma fo nyina say yenya edopei na ensupport akoma no na yeti na eya na edwa ye nusu bere no edu ba bi wo hot say na ye boho yentimi nya hwe no
3p na daroma ebeboa yen ama yapom etimi awie peye papa etimi edi amaye in fact 3p ba ye no edi mfaso di abre Ghana 4p titu omo mo si yare nyina no 3p garlic mixture eboa ama pancreas na ntimi produce enough insulin na regulate duane a wudi se obenya energy na onya hoode no 3p no eboost eboa ama apomde mapa awie peye etimi edi amaw entimi biso say papa wonsa wodi do wodi sokotokuro no mu a entimi mu ana abrante edu ba bia wonsa na wonan na agene me patro se wo sa wo how kitten arthritis how especially with sciatic nerve pressure baso na oto asenten twetwe de a na Piwak say inflammation me ba ni paduane ma eya wotimi eba entinya 3p garlic mixture 3p garlic mixture adope betimi aboa papa ama moja no etimi ediafusane na saa ya kitten ma posu mi kotodwe sister timi na ndu kuehia na afrato obimpa botimi yefini na na onim 3p garlic mixture ebeboa ama wumpom etimi awie peye pa etimi edi amount yenhwe ba bi ebenya bi no kre 3p garlic mixture ene uba pharmacy herbal shop ba bia ye no pay ubenya bi na etimi aboa na de bia me ka say box wo kwa 3p no ya embox no we don't suffer so e na garlic mixture no so sa e na wo hwe ha ye wo ash gold ayi bi wo ha kama ye logo no e no so na wa hye no so say obi mfa bebe bone nyaden emfa enhye wonsa na no matimi ewie obi na wo tamale na wo hwe ye na e offer kojo heba opposite tamale taxi rank me kan electromart no nche ho pe obenya 3p wo na wo wa so a e mumu na we enterprise opposite wa cathedral and so obenya 3p garlic mixture wo kuma ase a e dani heba calling na Chris K obenya ye no pay bi e wo takwa my joy market cycle na what takwa say Charles na AA Mensa wo ho a e abetsam e wo ho obenya 3p wo ho na wo kofodua e Gapson pharmacy 22 na Benol pharmacy wo Hillside nkoko ene ne mantem a Isaac drugstore say Hillside pharmacy obenya 3p garlic mixture wo ho na wo nkran ha na wo pepo dum pa to dia na odo na che Angel Herba e wo okanshim obenya 3p dudo pa atimi akokotu wo ama no betimi akoye ye numbers obetimi da free 0248 9288 24 0248 9288 24 and now say 020 100 another 0021 020 100 another 0021 3p garlic mixture was say naturally organic e manu so kwadwo mo de na mo pa nyame show ti Dr. Nelson Mututi na yete no nka edru a wode abadwama so 3p garlic mixture no numbi oba numbi na moja ni flow yie na uhuntumi ntowa ya se ya oni nyina nso enko emfa emma yeda na se pa na ayi ko na ba ye na me se tofe na nya tofe we so pe demand and supply oko TikTok a yo hu so emma no tebu ane ni nua enti medam wase papa mo ya de nyame nhira mo pa na shanon so se nyame ya domo a ochina ya de se na Dr. Michael Ejekumado ni book launch no so eba so wa Accra International Conference Center exhibition so besa koso ewo ho 4 p.m. na exhibition ne de 8 a.m. ti shanon so na ye nyina ye nhia na kokenkan ne nwuma ne bi kokoto bi na ntime mu a so pese wotimi tumpon wo adwuma mu yedie mu a koto Dr. Michael Ejekumado ni books ahodo no awo no ebie fra 0592 409091 0592 409091 na 0244263527 na wone won eni enkomo shanon so say work na hyase wo tesano ye kwo achimota new station ti enhia wo ho na yenko hwe nipadua no mu ko cheke hwe obi pi no ukona wo sura ma ye mu nhwe ometufo achira onuane ye wo so die ne wo so utumi ye na utumi ma bi pi no so etumi eba from ti ma ye mu hwe okra beti ni group no wo ho live from 30 ada brema kwan na no pe ye ne die mu enkomo ahodo no ye di ebesie kwasinsia wo ho omahine kwabna sante ene penifon so betena se josho de ene no gi se ye wiewie no ha nti twen ye nya fidie no fi ha ye da asemede de afia amankwa tamaklo